Ah, Cufa. Kita lagi di mana sekarang nih? Cufa mah. Si. Sehat, sehat. Fa, patnya apa? Museum Aceh. Ah, yo, pegang apa? Ke kamera dong. Fa, kita sekarang lagi di mana, Fa? Lagi di Rumah Aceh. Ya. Fa. Hai, Fa. Kita sekarang lagi di mana, Fa? Museum Aceh. Ngapain kita? Ngapain? Ayo kita cari lagi yuk tempatnya. Ah, Cupa. Kita sekarang lagi di Masjid Raya Baitur Rahman.